bangi namar hagi ni kisngi le I bagi bon kita gitu khat bagi seng odo ndai kani ka seng jungi Islam ha kawang seng ya kana du Islam khat khandai spa perang kata ka khasi jantia Butchers Welfare Association di kendak ni kwa abangin wan ya pensyai ya kani ka ke jing ka bamangi ya kendu menta ni dan dep bansyong ya jing lang menta bat dakowe kesuru kalami ba iman ya kane ka association ni hapan sange no kadawa kalong ba hadir ke bamangi ku inong adok masi nilai kedua sibur gijing di hakapor baga Assam kalau pentrekam ya kane ka an khang masi ka baga Cattle Prevention Act tingi kung kinong adok masi nilasem sitom hado ta bingin yo ini masi adok di kasorka klam na penslam ya kata kalayale sitom ban penwan ra ite ki masi nilai kerpat iki bakin wan ra biang ite ki masi tambalong kalong hakata karkom ba ya kan ka masi Assam tingin numa sumo katu kajing pada persang ka Assam bahkan khangno ti henrei giji kerpat kejongi ke sorkan balong bakan wanra kita iki mesti di bawah napo UP Bihar West Bengal lengba ka Surat lengba ka Luti juga Assam ikata ke digowe giji kwa kejongi jika sorkar jongi klasim khai kata ban pendiang ye kita ki permit ban isu permit ye gini ginong odo mesti tang balong ke bangi la kham sngo kia kebangi ni tiet mentang ni masih kebangi tiet po jelal jong ni tiet kutia ibai artli dai pick up nira sam santli tina gitu kidong disnong tina na ke ngin yo eta ka salam kata ko we ngong boyo ismu thu bakla namar kajing poi menta ye gini ki merak kini ki katil ki ong kade kemuat kebangi ngitip adu menta ki lai saw hajar teli hakasis ni ipor timaki iwan daga nugulti namar ni ngimtip ngimdan idea namar ka khasi jantia Butchers Welfare Association kade ka seng nung di dak masi ndai ka seng di dak mod ti kata long dei ban tip sai da ti yo baka gitu kinong lo mo kimod yo baka dei ka masi ndai kade ka mod ti yak ni ka masi ka ba simala hadu kat menta kan manra di kalau pelong ini bangin sisa im sudan jemut syu bangin nang yai peteng ya kenika kam bangin lum ngin lang ka jemut ka jungi kalau bangin lum ngin lang ngin ya kenika association kalau bangin te rakam iki para kata ka jing syakri odok masih jungi ya pokok jela kalong kabaya baik ya ngerti hanre pose kenika kam simpoi sulu timenta ngi kwa ban pensya yang ni baka jing sya sing kisah jeng kini khot ki jongi bala palat si sesya wat menta we khot jongi uja nakada bau usabat kita ki masih bar kaladon ke jeng ka kubur basungsi lomba arli masih ka yak no kimyak no klam bang klam di susong tu apa pick up kiyak kan tilongi kwa bantip kan ya kata ka sorkarang thie kamut banlek no